Sa atong ebanghelyo karon giklaro ni Hesus nga kitang tanan nga mga binunyagan na hasubay ta sa kinabuhi sa mga apostoles kadtong gibunyagan pod pinaagi sa Espiritu Santo ug sa tubig. Niya ang ilang nabatunan nga gahom mao gyud ang pag-abog sa mga yawa ug sa pagkaning ayo sa mga masakiton. Kamo mutuo ba mo nga makapapahawa mo giyawa? Di mo mutuo? Wa di mo mutuo nga nabunyagan mo? Nganong di ba mo mutingog? Mituo mo nga nabunyagan mo? Mituo mo nga naatay gahom? Wa? Kanang wa mo tuo adto na padong sa impierno. Ngano man, tungod kay insulto na sa Ginoo nga naghatag nato. Nya nga ato girong dako kay problema kay di man gud ta mo tuo nga makapapahawa tagyawa. Mao nay problema karon. Di ang kay nga kaning atong gahom mulihok ra man siya sa pagtuo. Ang pagtuo ba ug mo atong gamiton ang atong gahom mulihok. Di ganita mo tuo wa gyud gahom nga mulihok. Muna ang ato rong batasan sukwahi sa batasan nga gustong papuy-an ni Kristo. Tanawa unsa iyang gisulti diri, panglakaw mo adtuan ninyo ang mga nangawala nga karnero sa Israel. Pasabot kanang mga tawo nga wa nay pagtuo nako nga niya dinhi sa Israel sa Jerusalem. Unya sila maoy hatagi sa inyong gahom. Unsa may ihatag nga gahom na ingon lakaw kamo isangyaw nga hapit na maghari ang Dios. Kana mo nay una. Nya unsa may sunod dayon? Ayuhan ninyo ang mga masakiton, banhawa ang mga minatay. Sus moadto mo subahak inyo ditong pabanhawon. Basta lagi manggawas ginatanang naasbahak ngadto sa ning Manila Memorial. Nya pasimbaha dinhi kuyog ninyo. Inyong kuyog pulos mga namangon ba nabanhaw. Unya nindot kay niya banhawa ang mga minatay, hinlui ang mga sanlahon. Tingali iapil sa tingali dinhi, hinlui ang mga na-COVID. Virus man na hinluan. Sunod, abuga ang mga yawa. Pastilan, apil gina. So, pag-ayos basakiton, pagbanhaw sa minatay, pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, o pagwagtang sa mga yawa. Lingi ako nun ang imong tupad. Tanaw ni Musnaw nga napayawa o wa na. Unsa may ilhanan sa mga taong naayawa? Una, kusmod og naong. Mao gina kay kanang yawa di man gina malipayon. Way yawa malipayon kay impierno gud ang iyang gipuy-an. Kisa may malipay ng impierno. Basta kusmoron gani nagnaong kana giyawaan na. Ikaduha, dali kay masuko. Dali kay masuko ba? So nas inyong balay, nas imong gitrabahuan dinhi simbahan, na gani dali kay masuko sama ning nagwali kana giyawaan na. Ikaw asawa ka, nya dali kay ka masuko, perting yawa nimo. Nya imong bana magsigilag smile kana naanay Ginoo. Ana. Mao na siya. Nya unsaon man pagpapahawa ana? Unsaon pagpapahawa? Mamukibaw? Mangupya ta sa first reading. Unsa may gibutang dinhi sa atong unang pagbasa ni kisatong kuan ni propeta Isaías niingon diri nga ayaw duha-duhai nga kaluy-an kamo sa Ginoo inigsangpit ninyo kaniya. Ayaw kunog duha-duhai ba? Ayaw pagduda. Mula gina tuo gyud nga inigsangpit nimo naa ginay Ginoo. Nang litan ron imong bana kusmod kay ignaong sa to pagiyawaan kay giluod na sa imong naong. Unsa may imong isangpit sa Ginoo? Ingna dayon ang akong bana Lord ayuhan ni.
ang iyang naong kusmod naman kay ni. Nya maingon dayong Ginoo, ikay akong gamiton ha, nga tig-ayo niya. Sige, pahiyumi siya. Gikan ra ba na siyang kabit? Anya ang saman, mos pahiyom ka. Mo smile ka niya nga, hibaw kang gikan sa siyang kabit. Ika may gamitos Ginoo na instrumento. Ikaw, di ko Lord oy. Yung Ginoo, giyawaan sa day ka. Kay mo kusmod man sa karon, nya kanang imong yawa o kanang iyang yawa mag-abot na pulos mo kusmod og naong. Haron mawa ang iyang yawa, gamita ang imong Ginoo, gamita ko nga naa nimo. So smile. Ingka unsa may rason ako Lord nga mo smile ko nga gikan man ni siya siyang kabit. Sakit ba kay ni para nako? Nya mingon din ang Ginoo, sagdi lang og iyang gibuhat na nga gikan sa siyang kabit. Kay kaning maong pagpangabit niya okasyon ni nimo para maka-exercise kas tinuod nimong gugma niya. Kay ang tinuod nga gugma mugawas ra gid na kung sulayo na sa sala. Kana deng gugma ni Kristo nato kanang nalansang siya sa cross. Kanus amo na ni gawas sa dihang naatubang niya ang mga makasasala. Kanang sala sa atong isig katao, maubaya nay makapagawas sa atong gugma. Kay kun wa sila sala, ang atong gugma murag luya siya, di siya mo active. Kanus aman mubukal ang tubig. Kung naay kayo. Ay, kasimple anang una-una. Kanus aman muhayag ang suga. Kung naay ngit-ngit. Ingon ani tanawa nakakita mo sayag sa kandila. Wow, wa man kita magpasigag suga des babaw kay way kapuslanan. Wa may ngit-ngit. Kanus aman ka makakita gwapa. Kung naay batig naong. Simple ana. Og way batig naong. Unsa ko nimo pagkahibaw gwapa siya? Gwapo siya. Sa to pa mapuslanon. Ayaw pagmahay og batik kag naong kay tungod nimo do na nay matawag nga gwapa o gwapo. Kanus ama ka makaingon nga naay bright. Kung naay bugo. Kay kung pulos mo perfect kinsa may bright ninyo. Kanus ama ka makaingon nga taas yag height. Nasay putot. So, kakuha na nya kanus ka makahimong buot, kanus ka makaingon nga buotan ka. Kung naay makasasala, naay buangon nga moatubang nimo. Nya karon kay asawa makakang buotan, kamoron dinhing mga asawang nanimba, buotan mo o yawanon. Itubag. Uy, tubag uy. Namos tunga-tunga, ayawanon mo. Pero mayroon kang buutan ko, mutuor ako dimo kung makasuway ka nga ang imong bana giyawaan unya wa ka madala ni samot hinuon ang imong gugma og kaluoy niya kana buutan gid kang tinuod. Kanusa ka makaingon nga kani kayo ni dili ni artificial kung makapabukal siya sa tubig. Pero sige kag sugno di ang tubig wa gyud mobukal wa gani mo init inka binuang maning kayuha di man din ni makapainit. Di ni tinuod nga kayo. Kanang inyong alahas, ninyo gisulob, tinuod na, dili. Kanus amang ka makaingong tinuod. Imong ilunod atong, saan ito niyong kangkuanan? Saw-saw-saw-sawan. Suka ba na? Sana? Purify ba? Ang bulawan sa kuno mailhan sa nga bulawan kun imong sunugon kayo kay ugwa gani basin kay kato kunong maigos kayo ang bulawan musamot man siyag ka luto mo lutaw magmayo ang kana kunong dili bulawan maabo mo na siya abo kanus ama mo makaingon nga taga San Vicente Ferrer mo nge kanus ama mo makaingon taga San Vicente Ferrer Parish mo. Kung samang San Vicente Ferrer nga naghingilig mga yawa, nag-ayo og mga masakiton. So kinsa maroy mga masakiton, sama anang drug addict, masakiton man na, addict man na. Unsaon man na pag-ayo? Papuyas inyong balay. Kay di man mo mga addict, di ba? Papuya aron matakdan sa inyong kabuutan. Nya, inyo nang buhaton.
nga buangon day mo man mo to man. Kaning ato bitang kinabuhi, sige tagpangayo sa Ginoo mo nindot akong kinabuhi, Ginoo mo nindot unta, Ginoo mo nindot unta, sige gitag ingon ana, pero wa gid tay commitment nga buhaton ang iyang sugo. Ang sugo sa Ginoo maoy gahom. Kanang sugo sa Ginoo nga panghatag mo ayaw pagpangayog bayad. Ay naman sa nang gisulti dire. Karon ting Pasko man giron. Ato man ang sighag balik-balik nga give love on Christmas Day. Ay Christmas Day. Make every day Christmas. Nya panghatag. Tistingiyo kanang imong ugangan nga libakira kay nimo, kanang magsigig libak nimo ba? Sigig daot nimo, sige hirago naghatag. Pagkapinig hilo, di ba? Sigig hatag ay lang kanang hatag yan nga way pag-expect. Tanawa, di ba? Moabot yung panahon, manghatag sa nimo, din agid na mo libak. Awi tao. Kanang imong silingan, kusog ayong mo dumot nimo, sige hirago nagdaig, sige hirago na siya og kaning hatag unsay iyang gusto. Ang sunod na buota na kay nay. Nya kini siya mo'y gibuhat ni Kristo. Sa dihang yawan-on na kaita, sa dihang hadlok ita mga matay, nagpakamatay siya. Ang mahal nga Birhen Maria, labi na ning Birhes Guadalupe, ang kontraan niya mao ang mga tuo-tuo sa una. Katubang mga diwata-diwata, katubang mga tao panahon sa una nga ang bata patyon unya i-offer ngadto sa ilang gods and goddesses. Muning ang iya aning kuan, iya aning pagpakita nagtunob siya sa adlaw. Aon sana ang gatunob siya sa buwan. Ang buwan nga ana nya iyang gisalipdan ang adlaw kay daghan kuno sa una nga ang ilang mga anak ihawon kay ihalad sa adlaw, ihalad sa buwan, kay ang buwan adlaw mo na giisip sa mga tao didto nga mo'y ilang Ginoo nya halaran patyon ang tao kay ihalad ngadto na mga totoo ba mo na iyang gisalipdan nya iyang giingon na gabugkos mo na siya diri og kuan panapton ang pasabot ana mabdos na siya. Ang pasabot niya panggaa ang bata sud sa tiyan hangtod gyud sa pagdako, hangtod pagka tiguwang, panggaa gyud. Nya karon, unsa naman sa gibuhat sa Ginoo, gipatay ang mga bata kay gihalad ngadto sa atong kwarta. Pangwarta. Abortion, grabe kay ang abortion karon kay gigamit og pangwarta. Wa mo kibaw? Wa mo kibaw na? Anong tutok mo lang muna ako? Gipatay oy. Ang sugos Ginoo nga ang kinabuhi panggaon atong gipatay. Nya tudloan din ta one child policy, two child policy. Nya ang sobra ana patya na. Masipyat gani patya kay din ana makaayo ang ikatulong anak, ikaupat nga anak, ikalimang anak. Din ana makaayo kisay gatudlo ana ang kalibutan nga napuno sa sala. Nya unsaon nato aron mabag-o ang kalibutan, manglakaw ta, magsangyaw ta sa maayong balita nga dili ang bata maoy hinungdan nga ang kalibutan mobati, kung dili ang mga dagko maoy nakapabati sa kalibutan. Kaning nanimba karon usanis nakapabati sa kalibutan kun mahadlok na ta nga mudawat og bag-ong bata. Mao na siya. Mao na ang mahal nga Birhen sa Guadalupe, mabdos na siya. Nya unsa man na papahawaan na ang yawa nga nagtudlo nato nga maayo ang mga pills, maayo ang pagpalaygit, maayo ang pag-abortion, maayo ang paggamit og kondom, maayo ng basiktomy, maayo ng mga usaray imong anak. Yawa na ang gatudlo anak. Na siya. Nya inyo nang papahawaon. Kamo makakaya pa ay gi mo gamit og pills. Haron sige tang bunyag dinhi. Wa kay ko gimunyagan nga kanang aktibo simbahan. Wa na moy di na mo kamo mga anak. May nasunod tuig ha kinahanglang makabunyag gyud ko. Gikas mga lektor. Bisag kamo mga 80 na edad paningkamot mo nga
doon na saan mo mapabunyagan sunod. Ay, kaya pa biya na. Basig maingon mo nga, adi na nakaya. Ang Ginoo nagpruiba baya nga ang 90 anyos mamabdos pa, ang 70 mamabdos pa, ang 12 anyos mamabdos pod, ang wa hilabtig bana mamabdos pod. Nindot ka na magbunyag ko dire nga anak sa atong lektor nga 70 na pastilan. Duta ka no? Makaingon kita mao ni usas mga milagro ni San Vicente Ferrer. Awa mo mo to ana. Uwa mo mo to nawa nagiyawaan na mo. Sige manindog na ta.